Grabe, kainit ang panahon. Tapos likod. Kay natumba nagsaging. Yeah. Kuanin saginga. Kanang nga ni almasin. Almasin namang tawagan ni pero sa uban. Gitawag mo ni propita. Saan ni bagay ni tawag sa inyo guys? Basta gamo ana ni kuan ni almasin. Comment ko no ginsay tawag sa inyong saging ngay nga ni. Kaya nakahinugan na. Ay. Ay. Tira. Kahinugan na. Ipay kay giduaw sa dyan. Kauban ka, magkatipunan. Kauban. Uban ko no tata. Kana ba sa nang ko na madik ka ka? Ili sinagbiyabas. Di mo na mo kon. Ay di makahilo. Sasagot. Kau, ubang kau tuh hati-hati tuh. Maluoy mo ko ninyo. Maluoy ka, bijang ko. Ale ta ko jikin. Adyo ko no kay maluoy ko na kita. Jadto na mi. Salamat. Sabi kay. Wala ikang gigo kay. Ano sila ba yung plate ni? Lajo mo na yung dari. Dari do, balik. Tara sila, day. Ang ninanay. Kau bang kau? Bye. Bye ka na. Bye-bye, love. Bye ka na. Ang mahalagas, 1.6 na mo nang nagluto mis gawas kay para tipid ang gas. So kay bakasyon naman, ang gitagag papel ug lapis yan na aron magsuwat-suwat kay way lingaw. Carlan, bagyang. Look that one, oh. What happened to the coconut tree? Oh, what happened? What happened in the coconut? What happened? Coconut is dead. Coconut is dead. Oh Oh. no, some baby coconut is dead. Coconut is dead. Some baby stone. What happened in the coconut? What happened the coconut? What happened in the tree? Karon pa ko kang din lugar ba dahil to na kalaagan. Nidagang ko binuungan. We're going home now. There's motorbike coming. Oh my God. Hadi ko na baglasada. What's that? What's that? Water. Here's Tatay. Yes, tatay na. Come on. Come on. What is that? Coconut. We're going home. What is that? What is that? Guys. Magandang hapon. Ay, ito. Uy. Abot ko na po kami. That's my phone. Nanay Plurami. Abas Nanay Plurami.
Uy, dali. Hala. Tagbos Dalton dari. Tagbaw. Lakaw-lakaw. Tagbaw. Tabaw si. Tagbaw. Tabaw si. Tagbaw tree. Mud. Oh, look. Oh, there's a bird. Oh, a blackbird. Look. Look, oh. What's the moon? Moon. Natun, di na moon. What's the big moon? Ihangat ko. Oh, Dalton. Oh, there's a bird. Oh, look, oh. Fuck. What? Galeri. Tati walk. Tati. Ati walk. Ati walk. The mud walk. It's stuck in the mud. Sa? It's stuck in the mud. Oh no, the coconut is working. Oh no, the coconut is broken. Broken. Where's the kaput? Wah, hala, ternyata. Langgam dan itu. What is? Is. Coconut is high. Bye, Dalton. The kaput. How? The kaput is in the coconut. Naglamig tug, oh. Wow, nice. Namawi. Dalton si hi. Hi. Nisud namig dali kay daghang lamok. Basin matinga mo nga ako la plorami. Gipangariday ko kay pabantayon kong Dalton kay manglakaw sila dyan magabihan dyan kanilang kauban kay kuan raman ni kanang stay out muli man ni alas 6 sa hapon. Ako say magbantay samtang di pa sila mauli kay na sila importanteng lakaw. Sa Diyos buntag, di na mis gawas nagtikaw-tikaw. Kay si Dalton di ay naana di ay nga mong mata nag alas 5. Naluoy lang po ko dahil plurami kay midnight na sila na uli. Diya si Dalton sa duning mata. Ya, mahilak na baga dyan di sugtan mo nang damis gawas. Di na po mis kalubihan. Ning dagan man hinuon ning. Dagan bitaw na. Nila na experience. Dari taman. In sky. What? Where's the moon? Sa Prami. There. Sa What Prami. happened to the moon there? Nandun Why do they want to go down in the mud? Why? Nandun si Dama. Kami na ate. Ha? Why? Let's go down to the mud. Mad. You don't want to go? No. Because? Don't go down. Dalton don't go down because? Nine. Let's go down, let's go down. No. Why? Ay, pagligid na. Saan ni Tapurami? Nine. Not nanay. Climb up, okay. The mud is so dirty. Naman, is dirty ako ra doon. Dirty. Oh, no, Mama Alice, down in the mud. Mama Ari, climb out. Climb up, Mama Alice, climb up. Ati nanay climb out. Climb up. Ati nanay climb out. Nanglutak na lagi si Daplor. Okay, init naman sa bunson. Pero pag It's too in the tawag water. na nalata pa na. No, we already went to the Bagjang. We can't go back now. Put on the mountain. Dali sa bubbles. Ha? Lipad dali ha. Dali, Dalton, pa. Mamanta ka sa gato sa unang duway nga na. Ang amo kay sabon to nga to man. Diba ito babadahon? Lagi wala. Dali kay nga na mga bubbles. Dali, ko na dali. Enough, no, wait there. Leave it at the end. Ang lipad na Liana. Ayan, Kapala. Ayan. Nagbayad na na. Nagana na yan. Ayan. Ang lipad na.